entina enane de na eye ayeda GHKobby a odi tuo kan dofo ya baby abusua ende ena na ye kata eye ya baby na chi wati ase na nsem bi asi ewo ho accident bi akoso abra ye kwa akosie eye ya baby wati ase nsem we koso wo ho abusua ababeka yensa ewo haze na before say ye be kwa kotie accident a asi ewo ayie na ase ene nkrofo a omo plepra ewo ayie na ase no message so be subscribe to your channel no send update bia nso etomu a onso onsa ebeka bi na wa share ato other platforms so ere amesa TikTok nso a na wa subscribe to GHKobby media so ewo YouTube amaye fefefe enja busu yenko na yenko tie die ekoso ewo eye aye na se ya baby na aye na se accident a asi wo ho no yenko ne yenko hwe die asi ewo ho ankasa abusafo ne na ya baby na busuafo ye se ombekwa akosie ya baby me kire ya baby abayo na GHKobby eko tutu accidentally se ne manfo ka no bo ya baby ode ehre ne nkwa no samubeka ya obolo na obolo nso wo honom sa ayi ya baby na ayi na omoye no accident bi asi ama ani enyan pa ebra omoye omadwen se omokwa akosie ya baby no accident bi asi na eba ne sen oma ye na wie omame esu hu se opapa ya baby ne stepdad ne dad omote ya baby maame nchen hu se efe omusu omunyina buaso mbekura ya baby achi kama ya baby na fofo enso ebaaye hu se no mudi asa ewo honom se nibre aden aba nyedru time se wo se yekosie ya baby na omude no free ya baby ni funeral rights no omoye no ewo Opokukrom Farm Milk Junction Opokukrom Farm Milk Junction hona omoye ya baby ni funeral ntina owo so omukosie no ene Saturday 5th July 2025 ewo Donyina Oman Cemetery Donyina ntina omudi ni free omudi ya baby ni ambulance ni body no omudi free Opokukrom ede na Donyina akwakosie no na unze eye bi say no eba oba young girl no wawu na eye bi say na ya na boys ne girls na ya na omani so ye kakra ti unse moto we twi we car we twi de ode na kai ba etiatia so sa na koye wo ho no ntino na PickUp bi esi ho no PickUp no na okọ barrier no ho bi baby omukosie ya baby no ti ya baby omodi ambulance ni di kan e na PickUp yi ena wo screen zo no say amanfo bebre boys and girls no bebre egu akire ena ebi nso etete inside say ye bi say na na ebi mo ho no mo munika nti mo amoko ho no motimi join na mo na mo ye dem ko because from Opokukrom to Donyina ho no na say mu wakakra ti na wo say obi a wonika no betimi ajoin obi ka na mo nyina amako omusi mo amoko no ya baby ena ni ambulance no mo ka ne de edikan na PickUp yi ena IPT sa kwan no zo a wonfa so da no say to da bi 3 lanes to da bi so 2 lanes cars na no mutietia so pa ena PickUp yi kwa bibi cross na asama sorte ama omugu akire ni nyina etofo omugu akire ni nyina nti obi kura conclusion say yentimi confirm mama say nipa 4 na nipa 5 na eden afrim because to da bi accident bi timi si a obi betimi akọ aye conscious what I say nti no obadwen say wo ba na bi obedru hospital no matimi areden a revive no until say ebi a ombema bi a ubehun say bi obi sabi mesremeka obi tra pai no ohun say nipa wo wuda hodom ti we no say omo de omo kokko omo tentam omo omutimi enye omutiri didi mu no efri mu omo no omutimi nso nka omo ho no ohun say ne atwetwe omo free car ni ti sana ekoye ye nti no GHKobby ye be sheda ko hospital honom na yakohwe say
ebia obi atimi nyame aya adoma ma obi atimi anya ne tre didi mana ana say nti ka ne samaso teye e na omo gu akire ni nyina eto sa time na ya baby mo omo de body na eden adikan because nse funu car de wow nti na eden no ko speed nti wo mu so di speed di na chi ene say car na akodane ama omo gu akire ni nyina ebi prepra ebi pra na anu odin pa ebi prepra ma chese areho enne nso no mo ye ya baby ayeye o enne ya no mo ye ya baby ayeye ya we akwakosi ti ro mi jam ho no ma memfa ayie no except the course ho kakra no ento amuso na ye mompa ye se obia enfrim reports about bontene chese enipa 4 na efrim ebo ho no enipa 4 na efrim but yentimi just page yam pese be confirm o kire mo say bi enipa 4 na efrim because omo toto fam no ebi mu prepare pa ebi mu nso no mo nka omo ho ti ebi omo nka omo ho no na omo yes omo efrim but ebi hia say ebi official statement ebi baba say enipa say ana enipa say na efrim.
Hey!